thola ka moka a nke ke le dumediše matšhentšhi radio le batho bohle ka moka mo e kebele le gona le meša ke ntate Thobene ka Pekersfort. Hei bana bešo diphiriki tšeo di a utologa a re kwe momamedi o mongwe wa the change radio ge a utolola ditaba tša lefase le tša batho ba go tšwa ka ntle ma-refugees a re kweng ga a re botša ka taba tša ntshe ka ditšhelete tšeo ba sentše gore e be tša bona a re mothaetšeng ditaba ke tšeo di a utolwa bana bešo jesu kreste ke nnete o boletšara ga go lefika leo le lengwe le ka dula godimo ga le lengwe le se la šute diphiri ka moka di sa tlo tšwa re sa tlo kwa ditaba tše di sa le dinyane di sa etla tsona jo go bothata go boima bana bešo a nke re mothaetšeng koo welcome to Mzansi Danko bagaetso ke ile ka le bolella gore ma-refugee mo South Africa gantse a tla yana United Nations e ntsha tšhelete for ma-refugee yaanong ma-refugee ne tshwantse tšhelete ena e le bonang e tletse mola e ba agele di-refugee campe e be ba fepe ya ka ne re nna yalo ko Dukwe refugee camp ko Botswana ne re nna in a refugee camp tšhelete ya United Nations High Commission for Refugees e re fepang e ne e re rekela dijo e be e re rekele le ditlhare dipetlele mo ne re nna teng in a camp in a refugee camp yaanong ke ile ka le bolelela gore ma-refugee ga itse gore ga batla mo South Africa le refugee le leng le le leng ba le tsenyetsa tšhelete seno le registera ke United Nations gore tšhelete o e le phedise yaanong government ya South Africa for 2025 e kry-ile $28.4 million ya ma-refugee. I repeat, bo Ramaphosa ka 2025 jare fetang ya gone ano United Nations e ba file $28.4 million, which is equivalent to 447.5 million rands. Yaanong ma-refugee ya ka tletse yane ne go te tshwantse a eletswe refugee camp ka go tla mo South Africa ne be re re tla ba kopanya le setšhaba sa rona ba integrate le society sa rona mme ko mafatsheng a Africa da ding ga ba idumele gore ba integrate mo metseng le batho ke South Africa fela e dumetseng because ba batla go ja tšhelete ena ya ma-refugee yaanong ke ne ka le bolelela gore ma-refugee ga na information gore ga a tsena mo South Africa mo a register go na le tšhelete mo tswelang kgwedi le kgwedi ene le refugee yaanong ga le itse le dutse mo le rekisa ditamati le rekisa donosa diaparo tse tsa di-second-hand banna ba teng ba plaistera mo dijareteng ba tshwara matogo ga ba itse gore ga a tshwere letogo yana ntse a plaistera kgwedi le kgwedi go tsena tšhelete mo accountong ya gage mara yaanong e ya kae ba e fa Ramaphosa gore a ba fe yona ga ba fe yona ga bana information government e ba fitlhetse gore se ba itse gore ba kry-a tšhelete mong le mong ka ene so ke ne ka le bolelela ka ntho e comrades ke re tswa exile ne re kry-a rona tšhelete ena ke yona ne re rekela le di-ticket tsa di-airplane and everything so yaanong South Africa tšhelete ena ga ba e kry-a bona ba kry-ile bokae last year
28.4 million dollars. Ga o e change o etsa diranta e go fa 447.5 million rand. Ba e fitlha ga ba bolelele ma-refugee gore tšhelete ena e kana e tletse lona ba e share-a bo Ramaphosa bo Matamela. Yaanong yaka kile ka le bolelela gape gore masole a na ile ko DRC go na le masole a na le teng lona a mafatshe a mangwe a boleletse masole a South Africa gore rona ko mafatsheng ya rona yaka re tlile le lona yaka lona mo DRC yaka di-peacekeepers in inverted commas mare re itse gore go defendiwa di-interest tsa bo Ramaphosa mara ba e bitsa peacekeep ra itsa sona ko go defenda di-interest tsa ona ko bo Kivu and whatever teng kwa ko Congo. Masolana a fiwa 350,000 ranta ga ba tswa ko mong ka mong e seng di-dollars mara e tswa e le di-dollars. Then from there masola di-country tse ding a le gana a na le masola a rona teng kwa na ba bolelela masola a rona gore kana rona re boela morago ro duelwa madi a rona otlhe ka di-dollars e seng ditšhelete tsa di-country tsa rona. And-e ga re boela gae ga re sa boela ko sesolong ro ipulela dikampani ka re tšhelete e makete e enough ga re sa thola re boela ko sesoleng is good money. Mo South Africa mo ba e tsaya di-dollar bona bo Ramaphosa ba ropa ntwana tsa rona ba di fa di-350,000 maybe nkebe ba kry-a bo $2 million ba ropa. Yaanong le ma-refugee a mo a tletseng mo South Africa. That's why di-bordera tsele ga di blockiwe because go tsena ga ma-refugee ko go tsenyetsa bo Ramaphosa tšhelete ka di-foreigners. Every foreigner e jumpa ke tšhelete e tsena mo South Africa ba ja ka yona ke bao last year ba jele $28.4 million ga e change-wela ko diranteng e ya ko 447.5 million rand. Yaanong ge gwate ba tlo kry-a engwe ya 2026. Ma-refugee a o tlhatlhetse mo South Africa ga a itse gore ga a tsena kwano o na le tšhelete ba mo tsenyetsang yona gore na tshwantse e mo tlhokomele ko refugee camp. Bo Ramaphosa ba rile no ga ba ye ko refugee camp ba tla nna mo metseng le batho ba rona kante they want to eat this money ya UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. Ke ne ka le bolelela ka yona case e comrades. That's why government of South Africa e defenda ma-refugee because ya itse ka ma-refugee re kgona go ja 447.5 million a year or 28.4 million dollars per year ba e kry-ile last year. This year gwate ba tlo e kry-a gape ya 2026. Yaanong ga go easy gore ba kobe ma-refugee because ke tšhelete ba survivang ba ja ka yona. Ma-refugee yona ga a itse gore bo Ramaphosa ba ba kgothotsa ba ja tšhelete ga e tswa ko UN e fitlhela ko bo Ramaphosa e ba sa bolele ma-refugee ba re tu ba e share-a magodu wa e bona tšhelete a teng e kana kang ke o mo le batch ya United Nations High Commission for Refugee. Ke ne ka le bolelela ka kgang e comrades tara ke eo yaanong ba intshitse secret ya teng. Ma-refugee a itse sepe next gore kana a ke dutse mo South Africa ne ke tshabile ke tlile mo South Africa ke rekisa ditamatimo kgwedi le kgwedi go tsena tšhelete mo accountong yaka bo Ramaphosa ba e share ke
commander le masole a rona ba ropile netene yalo ba fa di $350,000 monke ba kara dimilione tsa di-dollars ya ka ko mafatsheng a mang batho ba teng ba boleletse masole a South Africa rona re sa boela ko sesoleng ro bula di-business re eme ro gola ka di-dollar tse re tshepisitsweng tsona bo Ramaphosa bona ba di tsang ba ba tsirolela ba ba ngathela di-350 bo Ramaphosa ke magodu le buswa ke magodu comrades e itara ke eo e tlagile today ntho e kile ka e bua